Dusun banyak nih mawi, kejaplok ke, kumis kis demrong ke. Ampura atuh, Ampura-ampura, beki susuntanya nih. Susu pakawan. Dusun di beng kejaplok nya. Ampura. Tak inum susuna. Kalau na menata kumisna ka susu, ka cai Enggak lebih akon. Aduh. Aduh, emang wis susu yang sehat komo, susu murni, anjak kajaruan sehat. Jangan non. Jeruk parawan. Hahaha. Setan. Mau. Eta congor ngomong teh padu maung bek aing. Siaga makan setan ka urang. Da mirip 11-12 jeung setan. Mampu susu. Aku njaluk kali beli. Modal hirup teh, nyana mah menta jeung menta bae cocongor teh. Wes aku njaluk kali beli cinta. Kumasnya lah timbelah kasur. Wis lah. Menta bae hirup teh. Gondol dibeakeun susuna. Wah, kau makasih. Para pisan saya buka congor teh. Eta budak congor kudu diampel sampai teboros. Oh, nyahau. Oh, ya Allah. Saklar diamplas. Ulah atuh bila udah. Niki susu enak pisan. Kini utangnya ngongkrong. Kruyak-kruyuk bae. Lagi mangan ah. Ya biasanya mau berita. Ngomong aja di penjara. Anjay. Baru gue berita. Ya kacau lah. Si belum lagi mangan gedang. Enak ya. Sampai bela pada melongo baik. Bilang apa, Dok? Berita? Berita apa? Berita si Anjay. Yang viral. Gedangnya jaluk tuh. Gedang, gedang iya. Iya gedang. Cau gondo. Gedang bahasa Jawa nek. Jauh gondra, gondo. Wis lah. Jaluk ya. Ya wis. Ya wes aku main dikit ya. Si anjing para pisan sepuluh nyokot cowok aing be. Jadah teh. Tawi terisa makan mah tebal lah terus banget uy bala merang. Merang konya. Bening merang. Masuk Papa nanas. ngayap. Tawi bener we nang ngaya pisan. Aing rek mandi. Sok mangga tadi lawas ieu. Kas mandi. Oh, pantesan ana merang. Gara-gara ngawi. Oh, ganteng ke kereta habis. Gas aing rek mandi lah. Mangga tong. Duh, korai sangan bae geuning tuh aing mah. Nang SK lah. Sudah mah ngimpi orang da Taiwannya. Enggak, kayak gitu. Baik. Manis, girl. Tumben sih awan-awan adus. Kioni lah, kinyong lah. Pasang alas. Pasang alas. Setan alas gondo saya yang termandi kagetan bae. Kampret teh.
Awas am kapan gi gondok ku aing. Simbol ku aing banget tas kaherang. Setan. Legon ku digondok mun beunang. Banget nak ku aing. Pengep ku aing mah. Mampus kok dikagetkan di nyong, lebok. Goblok sa goblok aing ko hes udang-udang sia. Pen kadek sa eta sia. Goblok teh. Kucing balik arek dibioni kayak ku balik. Oh bukan pisan tuh, setan tuh. Wah, ngantuk kuning penturu. Pegel. Seger nani mah adem ngeunah. We, buru-buru amat ke dia, panggung kelapa. We, nah dengan balik. Bukan jangan main si gondok, es. Di mana nasi kolona? Di kartu. Ya, nah. Jangan aki-aki, lempar di lapisan. Iya. Bau hati rokok iya dah. Di lapisan lempar pakai aki-aki. Video saya mau aki-aki mah kieu. Puas kan? Puas. Ayo puas. Bira lancip. Lalen pan jemput ponakan nyong. Aduh. Jemput dikit lah. Bete pisan, si Uwi kalah balik, aing mah. Soya maghrib ongko. Kirim kah pegawainya siapa sih lagi turun di kayak nak masuk lah cakul aja uangnya lah. Bajunya kebetulan. Oh, penekon. Naon ya dok? Peneng. Nada sih? Oh, sing remot tirainin dong. Buku bukan sama sidong remong. Halo. Dia birit panci. Ya aja dicoret-coret ora, gua lagi turu kok. Sia lagi sangan aing yang mandi kagetan be aing. Terus udah nyong. Terus pengen apa? Cara naon? Hah? Pengen apa? Setan, 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 terkena, magnet, setan. Sian. Sian.
Mantap, kuat. Action. Mau kami angkat? Action. Susu. Hai. Dusun banyak nama wi. Tadian susunya. Iya.